whakalawhalahi atu hane e tau wala tala tutupu ke lātai mo e awhiawhi nei. Whakahokua e tau whakatutalaanga mo e tau whakakuanga ke mautari ke lātai mo e motu mai he ngangau Ebola. Whailoa he whahi puringa hua he whakatuwhono alo tōru ne ko moe tau kotofa taki mai tau lālanga hua I lalo hefo he matapata ofisa infrastructure. Tupe ai whala tangata hakua nā kai whai pinsini ke he aho ua. Ka mata e matanga hua ke poke e te wata mo e tae te whakasenu he to tangata he motu ke whahi tapu nei. Kua marikisi ki lunga e tau whakatokanga he tau whahi malolo seno. Ha koe ngā ngāo ke lea koe Ebola ne kua kisia kua kamata I ge tau atu motu I Awhilika. Longa ne tu tala kua tokolonga lo tūru ne kua mase ha koe ngā ngāo nei. Ka koe ahui ni awhi ne kua whakahokua e tau whakakuanga. Pia whoki mo he taha whanuanga mo matakau whou ne kua whakatuwai koe Ebola Task Force ke whakatokatoka whala tau palananga hua. Ka eke kua tuaha kua hoko mai e ngā ngāo kalea ne ke he motu. Toko ua e tau hukui mai New Zealand ne ke kua hohoko mai he Counties Manukau Health District Board ke whuaki lau matai ai alu tōru mo e whakatutala ke tau whahinga hua ke he motu ke pui e hoko mai anga he ngā ngāo nei ki Niuean. Ko lau ia koe tahe ke kawha, tahe nosi. Ko lau ia whoki, kua lahi e ngā hua laua ke tau whakalanga penei, si I loa whakalaua e tau whatakatokanga ki New Zealand. Si o menene whewhi ai, si whaita penei puke tau aho nei ne whenga hua ai, ke la lima tōru ke mauausi, ke makona ha e tau manako, me tau whakakoanga ke lata mo e tau mautaria. Ko mena ne mua whoki me mahuinga ko e tau mamui tau tangata. Si tau tangata ne hoi ma le wakalele, hai pia whoki tau whakakoanga, si I neawhi, whakako ke mua whewhi ngā ngau, whatatai ke flu, whatatai ke dinki, ki he mai Ebola. Si tau mania ne mahuinga, mania whoki ne nakai loa, ne ko lata ke loa. Ke mai ki te tangata ke loa e koe ngā ngau e, mua ni ka pehe. Ka hata tōru a tau whatakatokanga, ke te tangata ngahua ke loa mene ke tausi, uta ki whe. Si ai whoke matōru a tau kisi-kisianga e tau mena ke isolate. Ka koe whakatutalanga, pehe kau ha ringa hanga mitaki ni ki whalengau, kai whakangako te tangata whalengau, ke loa, ke tau mena whai kau ki ai, ki tau tō sanga sino. Si tau mena whasinei tō ngahua ki ai he whaita panei. Koe matakau whakatu whou, I lalo hefo he matakau le veki atu ke tau le kua, tupu whakaofo mai kua kauwhanataha e whahi malolo seno. Pia whoki mo e tau whahi le veki ai ke he te whahi puipui moko, puipui ke he tau katawhia he koutu, whahi ngā hua leo, whahi kastamu, pia whoki mo e whahi ni le veki atu ke tau tangata o mai whafo. Koe whakakisi anga nei he talhau mai e Richard, ke he mahuinga he whikau nei ke he whakatuwhono. Mahuinga ke whakatuwhono, ke whai tau se seanga tō tōru ke mautari ke lahati e mo ngā ngāo nei ne whaikisia ke raulangi. Pese ne he ui e whauru linga tōna kai hoko mai ki Niue, kai aipihia e utanga hata tōru. O te ke tua whoki ke lata ni mo e bird flu virus whakamoa, H1N1, hai ai whoki te whatakatokanga hata tōru ke lata me manghalana, si hai e whoki tau maweheanga po ke tau kawhakataha mo e matakau New Zealand ke he mali wakalele ki New Zealand. Si pia whoki tau whakatanga maunei ne whainga hua, e whailari ke ngahua iai. Talahau he eke kāwho ko Richard Everts, kua mitakilaha niwe ha kua whaimatutakianga I mo New Zealand. Si hahai ai ke motu ia e tau lot matala, mo tau lang matai ke lata me motu kai ke hoko mai e ngā ngau Ebola. Ko tau whakatokaanga he mga hunei, ko tau se ai ke onon whakalaulahi, mo I whailoa e whikau mahuinga nei, ke he tau tangata ki mawhanasia lo tōle tau loto, kua whai mena ni kua ngahua ki ai. Ngā rau nei, ki sea ki tō TV ke motu ka whalika, tu tupu haka i tō rana whanga. Takolonga tō rangata si ai mea, si haratōrua utanga whoki, he whakailoa mai laua, ai whalanaki lahi tō rangata ke utu tō rangata ke whalenga ngau, koe le veki ni heta mga whao. Si ai pui halo tōrua tau mamui senoa, whata, me tō manosia, piki, tupu hala ke mua kai ngā ngau, si muko lahi. Koe mena ia, kai anono tōru ki Niue, vehe ta manga. Si ka pehe ka whetangata he manga ka eki kua ngau, mai ke mui he mata kawia ke pui.
Ka mena fuki ki loa ha, pui ni kai aua ni ki e ke whaka he to tōru, e te tangata he to tōru kai ke komoe te nganga pia. Si koe te mena penei ha koe whakaako ke mama, ke tō mana tuanga, koe tau swewhe, kai ua whakakalea, whakaako haifo ke te mana whatofono, ke tō tutuanga tō rāta nenga hua, ke pui o loto. Amana ki ai ke whai whakakuanga paua ki ai fuki molotoro e te whai malolo sino, ke whakaonganga he te koloa pui, me te olivi kianga ke te tangata. Koe taha mene ni kua lata ke mai longa fuki he tala hau mai loto, koe ngā ngāo nei mai whafo, si kua amana ki ai ke ngā hua kau whalataha mo te whahi ke male valele New Zealandi, pia fuki mo ea New Zealandi, tau whahi malolo sino whahi ea fuki, ke pui e motu mai ngā ngāo nei. Kua mana koe ke whakaonga, whalu fuki e tau whakatai ke tau ngā ngāo pikisia ke tau ngā hukua mole, ke langwatai ke whamalololo a ki e tau plana ngā hua, moe pui mai he ngā ngāo. Kua whakailai he whahi ngā hua puri ngā hua he whakatawhono hea nei, e tau taki fōu ke lata moe tōlu e tau whahi ngā hua, i lalo hefe mo te pato whisa lahi he infrastructure. Ke lata e moe whahi ngā hua le veki ke te whahi he transport, ko ia ni ko moe ka tawhaanga nei ke taki, ko Sonia Tālangi. Ko taki fōu mai whahi he te utilities, ko Dave Tālangi. Ko taki mai whahi he communications, ko tukuatua i kia tutuli heka. Ko tau ko tawhaanga nei, tō ngā hua whakakontuleke ai, ke he ue tau, tūri riu ki sia koe whakawhōuna kai. Amana ki ke manuina halu tūla tau ngā hua, mai tau hiki ki anga nei ki lalo hefo, he te whakaroanga he whakatawhona. Ko whakakese te manatu nā kai whia he whalu tangata he motu hā kua longona ai ko kua e pinsini ke aho ua. Nei loa mai koe whale utu pinsini koe Central Services, ne nā kai whai pinsini mai me te hola hongfuru mga hapunpungi, kai whai ki solo ngai ala tolu. Ko pehe mai whalu tangata mai he to maangi tua, ne ko matutaki mai ke whai whakaploa, ko hohoku atu ala tolu ke utu e tau pele wafi, ka kua nā kai whai pinsini, mai whakatali ke whai mngaho, kai nā kai ilo maheno ke mngaho nā, tō mai ke awhi ke mō e pinsini. Ne pehe mai e tātangata kua lahi e honghong manawa hana ha kua mali ta mga aho mai pinsini he o hefo mai ke utu mai nā kai whai whailoanga fōki ne ko moa mua atu ha koe tahani e whale utu pinsini he motu ke mga aho nei. Kumi atu ai ke whainga hua ne kua leveki atu ai ke tau whahi lolo oela pinsini koe bulk fuel mai iloa mai kua nā kai mai ke alo tūlu ke liu ke utu e tau pam pinsini ha kua nā kai whai awhi mamafa mai he whahi public works ke ta mai tau tūla pinsini mai amanau. Ne pehe mai fuki e taki whahi ngā bulk fuel ke alu tūla matutakianga kua nā kai whai mamafa ke mga hona. Ke he mga ahoa whiawhi kua ki sia hane whai ngā hua ki ai e whahi outside services ke ta mai e tūla pinsini mai utu ai hoko atu ke mga ahoa pungipungi aholotu kua mai ke ai he to tangata ke utu halu tūla tau pele wafi. Kua lahi e tupi he whalu tangata, mai kua eke ele kua nei mo ono anuanga ke tau puhala ke ngā hua whakataha, mai mahui ngā whoki ke whakatūmau, ke whakailoa whakalolahi, ke iloa mahenu he tau tangata e whakatokoanga ke nā kai whai le kua la whikilunga. Kua kamatatua e whakaholoanga takai koe whulinga haniwe ke whaitap nei ke he tau aonga. Ko laua ne kua whakamatapatua e matanga hua nei ko Alexa Shaw mo maka makatoa, ha koe manako ke poki e tau wata. Ko Alexa ko ia ni ku mahiwhi ai ke he tau whakaroanga pukiata. Ka ko maka lahi hana ngā hua ke tae tu whakasino whakatai ke he tau kātuni. Ne pehe mai a Alexa ko manako lahi ia ke poki e tau wata he lau lahi e tau tangata he motu mai ke poki e tau ata whakamanga whaoa. Kua hoko atu ai ke aonga tau whanau i hiki mai poki whala tau wata. Ka kua maikini ke tau se mō lau tōru ne kua whakapuki mai tau lia he tau mamatua e tau pepa ke whakataha e tau whanau ke kau whlataha ke whikau nei. Taha mena whoki ke he aonga tokolunga ne tal hau laua kua ukalahi ke mō e tau whanau lalahi ha kua nonofu tua e lau tōru ke tau kaina ha kua e tau kamatamata. Pehe mai a laua hawhangi ai ke ua atu e tau tangata ke mātutaki atu ha kua nonofu atu ai ke Niuean Backpackers po ke Niuean Yacht Club. Mai ki ai e tau tangata ke ua atu ke tau mga hopiafi ke poke te wata. Po ke matutaki atu ke halaua telefoni uta whanu he 550 kua whai amina ki anga whoki ke ua atu ai ke whalu tam takau he motu moe amina ki ke kau whlataha e tau tangata ke whikau nei. Koe tau whasino moe tau ata ka poki ai to pota whlataha e ki loto he taha pepa
Kai talhau mai nā kei muka hakua lali ai ke kumitupe ke tau sia ki ngā hua nei. Koe laulahi ta mena ni kua whakamoale ke hohoko mai a laua ke motu ke tau se mata ngā hua nei, kua whakamoale mai ni a laua tau tupe, ka kua lewa e mohimisi ki ai, si kua manaku ai a laua kai ke kua osi ai whakahoanga nei, to whai ko loa ke fuaki mai tau tanga te motu, ka whakakise ai ke he taunanga tufunga whakamotu he tau ua whawhamalima. Whakaosi mai nei hata tūlua tau walatala te tupu ke lātu mea whiawhi nei, kia manuina e uki o ke whahatapu ni hanga o te kiai, mai liliu ke whalewea whahitapu ka hau. Nona whā, manuine pō, to liliu ke whalewea.